So iban $1 kayon tumoti payo. Eu godilel isa kami iban chapin wata konga child kayon tumoti payo. Eu godilel isa oralaban wasa ko sa yasaw ko plika makan. Ngeno kachin masani ni sansal. Ma kaya ramas pang kesehla arail pwoson ni imwin ansou kan. Okay. Ni imwin ansou kan. Okay ramas pang kesehla arail pwoson. Irail pan baikyo ngen likama kan. O itawem pataken ngen suwat kan. Ginan. Osa jojo chawata katar. Mokidin mwin samba. Osa mi wat kong chay last week onan. Kodiale sa kono. Kodiale sa kono. Irajagajag. Isa kriyaw kodi ako sa iya. Kawan namanin. Chon lang maudaki di talo. Makangalangaliala. Binlap Euphrates. Muri son kilangata. Dragono. Akatarata. Likamsik. Okay. Ngayon south. Pagkatarta po ang bawat. So, imagchay mi milale. Because ko siya may child. To just tsaka pariya may child ang kilang la. Makitin kiyawakan may so mamatang pwede Bible prophecies Tama imunan so katete yang kachailar may pang yawi. Ngayon nakarakota po ang bawat. Poran pichieti leader tohto. Poran buyata sa ngong kusonat kan. Nuwang ko parang kot. Okay, so niyan sa otra resita limiti tiyo sa rawyo to Tokyo. Kayo re-attack momotso Jesus Christ. Pwede sampapon renayin kiyar. Ay may pitsang rail momotso te saulang may sapal. Okay, so rabambluya rail wuding nanerian patapatak. Ako sampal ko yung ngoy tangkola ng puksarawi. Puksaraw me sabol machay men kairoir. Puksaraw me sabol machay kotlas. Puksaraw me sabol machay kamelen mimi bewe. So batak likam pukat kung gosang ni wuding na ramas kinilikam kan. Di jajanen da aramas. Apo sa metatong ki aramas chepel or chepel son wuding aramas son likam. Puekit deep me kakaon Arail. Okay, so ikiyan mo. And that puekit deep. Jesus Christ kachdong kachkisante pachaykan. So arama saman mesoja kiyang Jesus nor puekit deep me wiya. The deep me mi milale na Satan tipso. Na Satan tipso makchay kam kamay deep. Na Satan tipso makchay kolokolong kachay deep. Okay, may bang ko saya ngoy ay morin mas kolingor Perin kilipanet bilpirapape. So na Satan tipso mo. May bang ko doon saulang ay bilkolokol dyan na Satan tipso. Ngayon likamo ba ang bilpot lang reyo bilgim bijiyadi o biltatang kanya po yung bilbijidi aramas. Okay, imo ko sampal kiki. Kamu yung ngoy chaban men vessel of honor. Chaban men tipso on the talk. Makaunok kamagaledar. Puegi ete kolokol na Satan tipso. And so anda patak likam pukat kung gosang nuwudangan aramas kinilikam me katik pa lalarail kan melar pueki deep kakaon katik pa lale melar aramas mamor ayay baisili ap lale melar mongod pueki likam te pueki deep me Christ kamakelesang Christ kachton pola pa komyonga yanan kemnor kja rongonger monay bilkosaya komyonga rongonger polau eso char lau kja sapen polau sutuya yang kja mekot lau kja pakmang kja batrakan kja luketo kaunon kotlongo counter na chaimor po yang kisang kja mosan deep and kisang kja kelaban deep okay Magjaban sa tulugelo Jesus na natin more ija teluya pakmangit bachaykan jay pang pakma ko rain
Chay bang ko konen tip, chay bliban mimi chapang kanao to kan tip olak chay mela. Apan so me chay pak mang tipa chay kang chay lut lukelong, ang kotlong I kot tinana chay mongyong, wood Abi ta sang mosan tip, kalawan tip, me chay lupukiti an lau kairta, lole, oriak chay ban morla. Okay? So, wasa anta puye kiti ba likamo bangka kotlong puye kiti. Likamo ko san ranchapel. So, naramas pukat kin kiwi patak tana popot me sapung o tana kang sangan mongo koi pil sapung ap kot katin kapikatar kisin tungol pukat ramas me posonakan me marain kilar me melelo en tungol murin arail pan uya kapakap en kaping. Okay, so tama wasa song ko saya iro sang ramas popod kalika sang ramas mongo. So tama ko saya sangon som patangan me kad rob gi ko sonnet. Gi ko sonnet kad rob ko sonnet. Betailen kapayata ko sonnet abso chama mor kot ime line mo toke. Okay, to ja kosantina ramasakan kat jowi John Momotso, the John Panene, the John Way, the John Gosapo. So Jama Morong Court. Kaidi Sangan, Irajutuk Bayo Masani. Song chorus, Makot Cotton Kapikatar, Minen and Mao. Osota Mekot, Makatel Ban Suikala. Song chorus Court Kapikata, Minen and Mao. Up song chorus, Katail Ban Ale, Nikapakap, Okapan Kalangan. Ngay magarada. Pwegi at taposon, chamoy donge Jesus at naur, kitab ang kapakap, kasarawila ken chamongokan, puma aramaso pulkoria pewe, mongo chabang kangalak chaban mela. Okay? Pwegi at chay poson, saong koros mi chaylale ni poson, ale ni kapangkalangan, aparorongkot mi pewe. Lamay pan, uya kapakap chay ganala. Okay, ngoy, pwegi goyertan ang gadlik, isa sa kapakap, palilaw di sa kapakap, ichayban, alejokone mongon marin sam, mawar. Okay? Iwiya mo pwegi chikitangay kilang, iyan la. Apo so sangnan mongyong. Sangnan mongyong miyakot yumi kapakap ngoyer won kiyang kot. Ngoyer nan posono, pan minanay kapakapo. Okay, kalangan kiyang komoy, chungol pukat, kumkatong kupro kapayata, kisang kaupo kaniyay bang kangala, syuban sumao. Okay? So, ansa machay wiya kapakapa ni mom ni anapa so chay lepo chay chichan bilang kapakap chabel kilang me sutra Jesus wasa so aban mga yan aptakitar machay kiyang kot kapanggalangan kiya at chay kapakap chay lar may wiya ban mo okay when masanan kot o kapakapo kung kareta ang kota pangkatun kupur ke mapukat. Okay, so kasi masanan kot o kapakapo masanan kot magitra poso no o kapakapo klang kapakap koras me pakpakatar ni sutra poso niyang apan sojo wiya paroroyo apan sojo lepo porque kot sutra kupur ke jailen chichiak mo kupur ke jailen limbagongi jailen wauniki jailen posoni me yang got mo ime got kido ban koronge songoros me chailwia okay receive with thanksgiving jailen kaperen kia chaiban mongo a chaiban tungol itatuana chaibigin na chaiban nimbil at kaparan one ongya okay ba kaita ko okay ba gin matawa imonga itu che kamatip sarawi pokita ibang kangala po kamao pai. Okay, so mumunay king kapakap kakamantip sarong kangalaw, mumunay kapakap tiwe pon mongokan ngay matawo kangala kamao pai. Okay, magchayban ikopropor ko may paktuto chay kapakap chay sojo poson lale chay lang kapakap puy kitiyak chay lar kangoy mongokan kangoy sili. Ayaw yapan triple me ganatak kamelele me bilil kitay sa ulang magchay straw aware nanarian mongo. Women challenge mongo tama chay wiya chay kam mongo uduk ap ma chay sucho kilang ngen okay to chay ngen menda may pukata ko na mongo ngoy bil wiya kame kamatip saraw yob na niyay matawa
lawao ko tong kito angi pila ko tong kamakileyata. Okay, niya pan receive mongo ni tuan kamaban palwaroy kamelele mapamia lepo. Amay panale niya yo ke kangaway sili. Satan pikung yung chailen yo ke kangaway sili. Okay, addicted ang mongo. Pan sa machay mongo matla chay pang mo tawa chay pang kapaka. Okay, chay tuwa chong nganan flesh nganan utuko koda. Anyway, pantolar. Makakiyang riyang saulang kan panaw pukat, kapan wiyala tumao, manan Jesus Christ, niyam pan, katungole ki palinganom, masan kanan poson, o patak melel, magaganita wen. Okay, so ko saya tuan at ya latuan Christ, te tuan tatokan kauno, tamit chamangi me kamaur kechala, kechan ngongi, indayang metekan, kilalaban at alimpakong kot, kilala at alimpakong metekan. Kalikawayuk sang, bata-batakan, maganuwang kot, mesotra ko nang enkinwuya kosayata. Okay, MS a warning kitay. Kalika sang kitay bata-batakan. Pagkay bil bata-bata wayero kamelele. Okay, sangan bata-batakan me. Ang kota mal, pagkay ka bata-batok kotin sambawat, manamanen liat anikan. Ari achay kamelel kota nan dami chay rong-rong, dami chay bata-batok, dami chay chukos-kosoya. Anda. Kalaka yukuwisang bata-batakan, maganuwang kot, mesotra ko nang wuye en miya kasayapa. Usalata, kayani ki palinganam, bwe amorin solang en mao. Okay, ima karta chakan para tamit cha rong-rong. Chaban rong-rong suwet James akla wuye suwet. Rong-rong masabwek, rong-rong kamalaki tikemela o imsakla lom masapwek game ta rong kapai chaban kamelele tamete kan rong kitong kachai pwoson kachal rong me ko siwot ki kai buiti siwot rong ma wa kai buiti mao yar para tamete rong para tamete kilang okay porque tamete kilang ko to na chai mata makaratan sawot niata seriang god chay sapal, chay so long, chay stume waste time ng gaston sambakan. Nan mauna ba ko tame pa to kadi. Okay? Chay stume waste time bil na study kan kasalita me turin so long. Bilkilang kastos wetakan nan telefon so me mga ito kasongon trepelan so bukat. Okay? Lel so long sapal kan kawai kilkilang kastos wetkan kaston buye nampong popod, okay, sex, Satan tatong kitame kauno kapagatapo en wiya, en wiya men kapayang popod, ale liter niya koti na jaki choyo koti lel sinserikan, and so what makapanyang kilang kastomenda, sound of freedom, mo do ramen alert ramen aramasan bot pasang kilang may market na tauli palian sa kaun waya pa men kasalian nan money me sex trafficking kapotolong na samba billion na mimini billion okay lang government mo yung account samba one world government arail secret society okay may kalap ko sa iya pweki kay daga na Amerika ap samba unsak okay government initiation na kosang ren ngen south may kamelele mengen southern men Asian time men isipukan me baki diyan sapol mangko ramas kokodo lel met okay papelon kokodo lel met kareta rail arail wiya pokan o rok ap nan mun ansou pweki tawat kata dragono katarata pon samba pon wong sapol mangko ramas surasolaro rok resway general mia a Satan temple ape nan Amerika. Okay, mia rail conference to dragoway pil March sili. Gira tatongi sangan group me promote tamara kamelelo tamara
kodon wuya na sambawat. Okay? So, kita paninanin baro sang kita pahpet naisitin na tipso koras mekan litreken kita. Chay kapakap kini chay serikan computer, telephone, sang tohto dengan tepel pulto ng trail ka. Pamuyongoy chana na kalaw de la kapakapo karani chise sanso koros puchailang gon. Lel liko kan mekjay likawi. Ge lel na iserikan toys. Lel na iserikan tipsong school. Ngayon na itiya sa kola last week wala na la tipsong school. Ngayon rapapake lunch box. Manggalang pueki Israel chomo Israel metrone Israel moni ma secret society maintinda Illuminati Israel Freemason songan group kaya pamimipan umbrella tame ye Israel baba Satan okay me rainbow gay transgender so sekolah nalan seriya tipson school song toto kakaklang waitaklang Israel company yung yata Wilway nan wasakan wekere target teenage serikan. Okay? Yatuan arelay map kokol pon social media we coming after your children. Kajay koi ni jay serikan aliele ka wait mesojo mao nan school kan. We are so bombarded with work of enemy. Ita tabang kanao parora makajay nenen karani god. Ngayon sa utan song karani god Anson melel kiata morin sola. Kasi sang katratib so belang god. Pumasok chay ban witingiti. Pwime chay mimilale. Okay? Ako saya. Kayanen paluar pilmia ekis katrapa. Ap kayanen palingen minenen katrapan melel ni song koros. Buepan kareyong katrail mor ansawat. O bilanso gogodo. Met kosay melel bot. Pogitaile nale unsak o kamelele. Arima kare takitail kin nantriyang o tatok. Laude ke pogitailen kin koporoporti kot yeyas. Me ye sonko mauren aramas koros. Ab melel en raila kan meken poson. Okay? Yawe weran tamo. Melel me kot yeyas. O sonko maur me count Jesus abonga te kan mo poson la. Kay me chapananane ko yo rong masanang god wata poson go sang ni rong masanang god. Asa me chakanga la rong masanang god chapanasa. Menganen pitiyo piti gitaya o a target a goal ran korosen kisang poson. Okay? And kisang poson karata abaunya ta sumbutin kambok chandemen watawat chandemen kapakap chandemen uya megot meban atay poson abangela elki. All right, nan koryanto moti silu eulel duo pambilwatak koryanto moti silu eulel duo so wasaka mi wata katta akasambal chailan rongo me puksaraw ka de kawewe yang child momanamunanso. Okay, kawewe yang child momanamunanso tama pan buyawi pagchailan ka kokon wasa kilikilang puksaraw masanir ak chaibel kilang ime mueyo mimilale. Koryante moti silu eu lel duo ari tama-taman mepukat utan pan mia ansou apalakay ni imun ranakan. Okay, ansou apal. Ako saya ansou apal ni imun ranakan. Aramaspan roperobang pin rail. Roperobang pin rail do jamata water pin ngoy ay pinine. Devil pin ngoy mendaki. Mendaki kuprongkot mendaki aramas. Okay, makijame nansongan irairo chabanasa me imunanso katete yang child ranche gok chai me limbak. Okay, bangkila maton pe o ranche go sesa momo se me limbak. Ran pokat amantra tiare ralan bay sembak. Okay, so la mga ipana. Lel ansam kokerta banda uncle cousin auntie
Okay, panay la pakan extended family. Kagak momona nan momo kabil kola tuwajak my second cousin ape bimilimpak. Okay, my tatok pana share sin chugachungan. Sujo amanda ay mabe. And so bukat so chay momon payla and chay momon lekla. Okay, biging lan Facebook okay. Sarin bombe kakamplain ki rai panene bombe no now them bak moni ave che ban kilang po en jungi dia na buk sarawi okay rop on pale maso chali che kanga cho tu poi la be aplim ba ko loud okay ran pokat che ka kol simone nan bang chalinda mesotra nge chalinda ko ben rapaki okay so en jungi aramas pan roporobam ben rail no axuoi bon maso okay axuoi suoi ke name suoi ke tipuso don maso ko sain kai ten mamal ko sain ngoi no yata mama mai ko sayang ke chai so lang ko sai wei do chak chai a chai so lak lang god tak chai so chak lang sawasan me trikan ime ko saya axuoi don maso ko sain pokata ke trail ak chai so chak god o sawasan me trikan okay rapan kamakara reso japan paikyang arpapa no kan ime uyawi turin seri asayerta sapsapaik wiwian sanarail okay kakela kai komi o ngoi kitrapapa o nono kitra solang kitra patak ni jasrigang got katiwo lalabotangot poi okay kininda ibang pulikiti masay puko neseriyo katiwo schamelel main niyomba pulikiti ang puko baba ko tan sa wapal sitemban ngapur panap luwan panine koros mo ko ng morla okay po kita ke kilang lang okay kitel tamichay wiya kumo chel matamatawan on maso jay kangar masenda milen mo puk sarawanda yamo manapangkak sujo apalina mo apkodon apali church okay mo kasakasay kima ipilata yen sa udrar yang agi ay panine pon sa udrar ay apkodon apali church amay kolukilar tipaykan boliyakap ye wong god anay sirigan god katriwo isa tibang bulikiti ay puko ang papa ko to limpakong god po kita through lalapot makauno yung remo yung rey eban sabang kauno mano limpak sang jabel so jabel ba imagandoge nature sirigan po yakin men kitailan wairak Jailan pulikiti ya jay papakot. Okay, wudangan trapel mo. I making kapakapit ongya. Donay nor. Ikanin dan trapel. You can touch anything as chaban move I faith. Okay, kalamak chaban masak trapel. Songan, I can. Songan the we are what. Jay can be na zoom. Jay can be in kalautela. Jay matmatawakan. Memang kakela kayang dahil focus na limpakan God ikulang langer kilang sangan Billy Graham is a man of God may change nan sambawat influence nan government nan way tohto nan America million in aramas koto kada chamarka is a well-known man of God generals of faith megot tatong na namayo nasri ko katiwo o kita wala monekila tataken god abodo kelebki apaliata ni raserigo aranong yung connect liyo support kowe liyo mimi apaliata serigo so seriman mesodrakon limbakan ababate nono chabel bankin doke okay chabel kak apaliata ni jasrikan chabestu tuja pilikram me bilko ko ile sampong winno akak sampong winno akak korean sampar aproto gayo testimony merong aman liwana seri kolan yang wa men pilikram seri kolan yang ambilikrama conference a crusade kaita conference
crusade med words thousands and thousands in ramas. Eso chaka kasawya dame na seriomo. Pogida. You wanna spend so much time away. Okay, so it's choko sa yame. Chai correspond buyamo. Apokoy chai la chai beger loud. A chai beger loud sangokoy. Okay, kareta. Ansame ang beger loud ang merong anane loud. Ang merong anane loud po yung warong beger makot pulpo na more. Ari, tayo isang ko saya. A focus. Ama nasariyo lisaya ng group. Ama nasariya me kano yata tong kiyan sa wach. Yada, Richard teta. Founder in Samaritan Purse. Kano yata tong kiyan so tapa an sa rebel. An sa me teenage koko ta rebel. So, tipil to penihin, okay? So, as to mean magchawi ba court, anita is rigang got triwo. Me got sabong retail. Chebana zama me got sabong retail. Chelana na repent. Chabil banan sa water tamaman. Satan bang doko me kan boymen. Kanamanaki kichailen chailen. Incense wado udi. Apu yay kapakap ke so Japan udi. And some Japan killan to dog and jebel we Japan kelela. Wakana makapagatalang o samba ko lang kamuyong o yasngok. So to me got up along. Okay, kak muy dong. Songan me chay lel po men panawi chay norman kapong chay lap mak chay pung go imong court. Peni bangatin sapang o capredo. Emasani, reso Japan peg yung arpapa o no kan. O reso Japan kin. Ngasabal kalangan kumegot. Okay? Reso Japan kin kasabal kalangan kumegot. Mga sign mo in samba. Kuya kaskas kranin da kalangan. Restunda. Okay? Reso kasabal kalangan. Aramas man mo asa to court kaya kapung. Dia pona sa kalangan ng court. Ebil ban mga in kalangan ng metrikan. Up masocha makalangan ng ukichar. Pagkaw no mangi. Magawiwiyama. Pagkaw no mangi. Me among yongan pungso. Kauno chamechan kaberenian sokoros. Okay, resoja pan but didiyang palian lamalam. Wasa palian lamalam estyo min ma. May kahadlik okay kakahadlik arain. Estyo min ma yang ministry ngono bata yang ministry ngono bata arain. Ako saya palian lamalam. Faith in Jesus. Buksarawiya sa choko sa yang child anakaya pwoson. Okay, sa choko sa yang child sangan men yamomoso pwoson. Ako sa saya pwoson makosang ren God. Okay? Na resota pam patitiyang palian lamalam. Kaya saya pwoson makosang ren God. Edro Jesus. Jesus kachti patangi patak makosang ren kauno. Karda chabang watak madu Mark Luke son watak na wiwiya yamuman warang kaut pokatasan Jesus mission wit wirelu bubusawi yamuman pagjan wewe ke pagjan kamelele pagjaut bubusawi misangotra so yila malamen mo the kingdom with the kingdom principle memorin nan win God ime Jesus wata pun sampawat eso joko so yan lamalam atana chay mo so kan okay resoja kan badidiyang palian lamalam arail pan sembak soma karaun likam do mara lamay orapan kailong kemamao okay exactly ime chay kilang rampukat kailong kemamao magakoso iya Jesus limbak ng God puro kita mampur palia ama kakos-kosaya me got mautungan chepel soja me mandoke pokita kiyoken mwe imwin repan lomom o kalawasa repan inongyang penarail peran laut sang kupuran God imindag metodok bang kesehla raiposan Wagidan jeng dier, reban raparapaki, arail kaperen arailinang, ramenenak, ramen sakaw, mengkamal, okay, ramen plain mon, ramen inango ke lail,
imak chakin kaisisal ko inangon riri. Okay? Inango kung ko tay nangan men sumok, inangan men klang kasto klisawape. Okay? Inang, megot me siwet me wong parang kot. Ime ko sa kusewasa. Aramasa pan men inangan pina right. Look at wayon ta lust. Okay, lust word. May banta love, limbak, or lust. Limbak makalakal. Kanangama, katak, limbak. Lust word. Utuko men kana. Okay? Utuko men. Sama tawa word. Iyo men. And we just read babe. Pale moid gila. Insene uta mempoita, So, repan ken liksan salamauki. Moment a child pelien la malam. Abraken kamam ki katrapaklang wasa kasambal. Wasa enda liksan salamauki. Moment a child pelien la malam. Apkamam ke katrapa. Momomoin sarawiap sotra lipo iwewe. Okay? Momomoin sarawiap sotra lipo. Sign in end of time. Kaidak momomoin sarawiap sotra lipo. Bogida, we ni mom. Sotra sang nan meongyong, sotra sang ni meongyong ang kalula, so bailan Jesus, we ni program, ana pata we pata triak. Imenda. Liksan salamok yang atramol. May bang sa yay morin mas kinyang atramol. Ikin ko yan sarawayap yang atramol pokita Jesus utra mimiwasa. Ma iliko te kap ibang kastan ne kalako te sutra sarawi pokita ibang liksan salamao. Okay, liksan salamao men style mol tawe kon yang sarawi. So lipo ay mori mi chanam tip isa saya wak pasangan morin solang oso. Ansa me muitan Jesus ay mor ikondar lam gukot may liban ay men kalape me go ikisaraw de uya kot me lom yo kung ko to wasa. Okay, me masa sotra ansa wat me apokita ngen sarawi. Ngen saraw ko uya ta chelang ka konong a child motive to it tama chay uya kamo chay men sansaliki ma men sansalki men suway ki men siyay ki sampuka ngen saraw bangkin ki yang ka child kon ta chay sotraro pok child kisang. Okay, ime wasa ko sa saya. Momon ligiliki sansalamawang kaudak ap sotra katrapa. Kamam ki katrapa. Loka yang wayon da without power. Form of religion without power. Sign in munan so trapananane ma sotra power na trakaudak ape sepo. Sebola rengot. O koe nang kautangan mau tautun ngen sarawi weki kecangka kairta enda kala kayu kasang aramas pukat. Okay, mona inda sopo puk sarawin dayar kala kayu kasang aramas me bangot katorobgis uya pambalian lamalam uya ban sarawi en minimino program apsuto katrapayang just chukon so testimony just chukakadete le pongkot. Okay, boy kichay so kalula, chay sa wilia kap, chay sa kan kapayata, ta chay patangi. Okay, rail kan petalong naniyam kan, o kaunta liduwat kan. Metoto kular, tama-taman te parailen masakan. O kan muitong sangan inong koros and kaun railta. Okay, o yapan panawi kiyang kachay-chaylen jok sangan aramaska. Man, look at yang white chavan that take advantage of. Okay, tuwacha ansa mau kidi kiway ay rule kan ton ramasakan pilapte ka mo po Israel. Okay, anda liya kan mekin song ren batang ke megot a presotra kapte de gila memelelo. So songan armas me katipakala kali aramas rangotong god. Ime wasakos ko saya. Katipakala kali borak ki dierme o ko liges chukakiyang
kachkak yang uya makoli. Okay? De ekestro yang gedi. De gosendagis. Ekosokosoya warning yang kachile muna ansou. Wagi ansama chile muidang Jesus atay more outol kitang insaraw chay pan ng koi. Dame pola belelong ansou exactly dame chile lelong ansou. Arimun kakela kay komo pakay tiyang komo kelea. Jesus bin masani sutra latu lautsanga master. Mbes toka tangke kita latu apson papa. Marakailong kenira bilbang kailong kenok. Okay? So kay pakapamat matota harmas ka kailong kenyo ke pueke Jesus. Arik kapam pinka kila kayo pueke Jesus o pueke Jesus. Kay tek moy. Jesus masanira ramas pang kailong kenok. Wasa ko sa saya okay ramasken katipakalakel iyo kay arail koyerta. Okay, ramen patong mo poran koyerta. Rule kan kola. So, kachaban patong. Okay, bak irail upuin kichay upuin. Nganon religion ma. Wasang wata warni kichay chailen sabosang songon aramas puka. Meban irayu kedi. Pokader koyerta. Okay? Kader koyerta. Ong nya imangatamang kang kichay. Makan bata. Tegachaylagan melit nan momod so. So man kachaypan warlang go table wa line in aramasyo. O amanaman aramas panu mongot minyan so makauno kasaneti. O chaypan mongot nungen. So mar aramasakan makakalokong yang kukola. Kauno chaba mangi isngokan line in million magodi wini atamo. Okay, dami songoninda. So cha pongan iriro sang aramas rapani holaya. Imek cha beke wrong. Amo ngoy ime beke wrong. Ya yang aramas chombatak tami yasa ki yang rail renyang asa. Roroko to aramas porenyang ya. Pangway rail la ya. Kauno na kuya recurred. Tami amoy daw yung wiya. Ong ya. Chitolul lengi aramas. Minta dan semang koruran laba. Semang batang laba. Chanana change. Okay, chanana wakla. We soja aramas amanchal nainigi. And some making naya ramas. Is chukukuan rogo to aramas re. Yukosokoso ya tuonay wasa. Well, look at wayo kapahaninda. My people. Okay? Tuwata kaona masani. My people kisoy. Ay panay. Tuonay wasa. Kamu yung ngoy kita kingdom citizen. Okay? So kita onggo to kasaya my people. Ong ya yun. Ang kitmen pompe. My people. Esocha mimina na imalyel me. Okay, chang selipatak nana merka pue no maramas. Esocha register na imalyel wasakis. Ime mimere kono pataramas. Kasaya masanang ko tip sa pal ko lula wali akap. Pokorosan gakyang susuko mor sotruk. Okay? So, kita kainene atra nor nan masanang god. Child de wiya katipakalagal. Okay, aramas men patramo. Maitala. Pueda. Kachibang wakulanan lang. Ap make sawasa pwoson sang niyang patako katak kawutungo nga pwoson sos ang kaitak sos reward nan lang. Okay? Kauno escho kilang la puinin ma. Kauno irong waitak chay sang atroyo pon sampawat. Ang sama Japan din nan lang a child sakiskan me ki young child pon sampawat me ang kakairata. Ang sama child din nan lang chay sang atroyo. Chay sang atroyo chay pot kilong eutra karapa, eutra qualification at through Jesus. O kamorla ren Jesus o one ngen sarawi. Walianta no rin bid.
Ima bang qualify yang ke trial, rupture, qualify yang ke trial, yan so going court. Okay? Apo wan kalo kape, te ori. Trolangkan mangiyar, ismake yang sawasa, ismake yang watanan going court. Karitama, emi mirem na namomot sono yi kontame, oi men yang puino, muidala. Apiramen, kailong gila puino pue, nayaramas ko lamo. Okay, chaman besabol mango taramas moga, sutane taramas. Jona ta way mamia. Okay, dami song ninda. Okay, pak chay papa ko tap chay chula mugot. Chay kita chay ko sandina ramas. Mawia kat pakalakel o nga ramasakan memen papa ko. Ikalangan kiyang kot. I bought Lisa. Pueki. Eu some eu strength, eu kel te eu. Nong yung mau make lang re. Esto lele kena ramas. Among yung akan men traini aramas. Aramas koros magan daibang ko lamo. Let them go. Bless them, let them go. With pure heart. Imen go domo. Go domo. Okay? Because we have to see others as God's people too. Okay? May kilanti ang rail matawa me o ako kalaran po ni Satan. Inda yaraman po puinen pan kiwi nan hel. Amay panasa memen gola mo kon me apegar meme mo maitala pogita atapuko excel people atapuko pukata ramas rangkoerta nan wing court. Atel mo yung sapong koros mo yung empirin mo yung ensoyo pan na agatelap nan chin patak taken kamarela po na ramas chikan. Megaritanan momotso ang sawat, iwasana chapel wiya tatokia, nananisuyo pana. Ekilang dor kilang me makjay pan eu pana, pagjay saulang in Jesus Christ, eluser, mi bonen ran. Jay pan torment, jay pan kawela away. Aiwasa, a warning, I sangan magchabanga sawiki. Aramas man me we a stumbling block and grow kapanasa mengenen pichiyo we the donkey. Okay? Ni tuen san formak imijen ang karyante mo di silu metilel walu. Nin tuen sanes o sambres arapelianta Moses. Yebil tuen all pukat ken pelianta melelo. Aramas pukat me arail matamatao solar tatok mau. O me sotra ka poita ni arail posan. Okay men kakilakayang ka child wauniki sabol mangot aramas. Kauno kini rong ti wer na newe mwe ewe di na newe kainak ewe kausan ewe panay isma banakar. Jade watek sang bukak chalar ka school sang. Pamay ban asa melaba may leader I will. Pangaki po imatawa may mau sanga ngayar chiyang lamo wata murit. Ay bambing piluketo Korea. Pueki aramasaman makot pilata. Puen lead sapolama aramas ekeye tier. O amasamas mipewe puaba pilata. Okay? Lanterin ke child nan irair kak chaiken. Pimpichi ke child di. Pueki rong tatong ke mata sapong. Child harkin pungkitar lapyo. Oy men yang ala puino. Ay sucho mas udungay kapakapki. Esang rengot ma. Tercebela maginda ding ding ding. Chaman. Okay, chaman. Pueki kauno tatong ki aramas po implesam more. Why you go to nan more? Mamia ongya ikindama. Mamia mekot. Me aramas te puin. Te momot so mekayeyangan. Marawang ataku perang kot. Ime kitan kolamo. Amarawiya nanan chuko way.
Oirail me kauno yeta tong kirong ang pwoson. Takalango kilamo. Uid ko nenela. O kapakapi. Ensang rengot monamba mokit. Wegi ngenen pitri. Ngenen pitri. Okay? Sepangkilang nansayla kan men Israel kan pituye sananisip. Miriam rian Moses. Aaron rian Moses. Rawasoyer. Meroye lokolok nanisip. So me man goto. Magot tatongkilikin Moses. Apnan arail insina mawer kuwi. Aramas pakpak Israel. Singenen bomaso apagot arail. Pueta. Kauno kak tatongko Moses kelep. Rali panete. Rakowe. Aramoyong go. Wang. Tame Miriam yala chok. Okay? So, tuweta warning ko mak child. Chay kola. Nandaman chay wata katar. Pwengin banawi at chay mornan. Imunan so, ikalap ko sa ya history repeating itself. Yamo manarail wiwiya ko nan katete marin. Yamo manarail treat olang goat. Eu may pila mata wa Moses Eu mao no wiyawi. And so may kita kan. Men Israel kan kanan. So may kan pormak. Ay po ito yung much lagi yo. And so may kan taularo kokoti. Iyang riyaman ko kung gola kita. Puwegyan ka kota. And so koros may kota ray wiya kan kana. Rabil tuwe siya na sa ila kan maurwet. Miya jaramas. Makauno pulrem po imes on wutung ataptom kan. Pweder kokoti. Okay? Aramakitya. Miya child leader, ma child papa kot pa. Kelang. Takakakiyang wiya. Pokenutung atapo ako. Nabiramen mang lal seli. Uwang. Pwede kot. Mangi me koros o kot me bangkatik me koros. Purail totok soja pang poita. Pwede yaramasakan pang kelang. One arail pwede. Tuwecha me wiyang railer. Okay? Bas kasaya. Sana so sapres. Ito wana uwangata. Moses. Hallelujah. So tamin tinta. Ngenenu bana. Eu sign. Ene munan sa wupana. En sa pulmang ko taramas. And so what? Un momotso. Kay dek maunin. Koi maunang. Amo. Trepe lak chay chukilang. Chal data supe pa na ng bunga chay. Amak chal konwasan palengin. Amantra deutra puin bambin. Kachang Israel di. Orete mo itong chapel. And mi mama winsang. Okay, kodial. Eusu. Kodial eusu o masani. Kumay losa. Po yetri. Kat kodo bonta bongkan. Aramas koruspano dial. Pilirail ko me kalopuala. Chon way koros en sampa panin since wood kila. Metrutan pan poita. Amen. Tami ako sa saya weki ako sa saya me ni munanso. Turun aramas panin da yoy Christ yoy sangasongan miracle sangasongan mom dan sama Christ pangkot to koros pangkilangan sa drogis ben Jesus masani maranda yoyin gede gola pues chomelel turun Christ wa mimiselina nuskan turun Christ warta selinan Facebook millionin aramas bil millionin money maramas rores kilang rail ayi ko sampalen kiwoken moy makchami milale machestro tro kwasayang buksarawi okay matu riesak payo riesak lemau riesak payo riesak lemau men wadak Matu riesak lemau. Boy masaya likamo kay. So kop likamo kay pang parata. Rapan buya kilel kapriyamoy kay.
o mana kai puen kalaweti sapulmang court pilipilikan mae kak parail. Okay, look yang wayonda if it's possible. Okay, you will deceive the elites if it's possible. Aban pitieti me marain kan is me marain kom yongoi cha marain cha wawa marain ang buksarawi cha wawa marain nge sarawi abwenta puegia sign in numunan so okay ramaspan likamo ban pitieti po masaya likamo kai o so ko likamo kai pamparata rabang wiyata kilel ko priyamay makareta makcha sojo wat buksarawi agja pakisel kilel kan aklel ko ban pitik chalde nge kilel ko ban pitik chalde kumail rong we ko batan kumailer met mona ban buyawi. Okay, Jesus warning ketailan wrong memia Christ likam masaya likam pamporta mia sauko likam pamporta lang okay sauko mencek ngila na YouTube amo ignok lang tamigin buen jung dier rabang wiya kilel kopriyamay o manaman mia sauko me wiya manaman niyan sa odra patako praksang poksarawi. Okay, so ong yai ronger sangan testimony kan na Afrika me. Okay, pastor kan wana rai ken men. Kau ne tutong kan rai niya sa oda trepel bil tutong kan rai kai de mamal. Pwede aral men intant ki tutong go tre. Atra motive ko yuko sampal po kau ne pan tutong ka cha makcha pure. Makcha sotra pure ma sotra makilake lale masangan mesiyai men uwang ape memi milale inda irang kapanchay ko na inchapel na tipso. So chaban mangain ki wakla mesiten pa winya tutongi chaban maskun lang puegi deep. So okay, mia pastor me ronga testimony anda wana men yang alunan manaman kola rentable Israel wiya ceremony and power year go to lead congregational kosa yamaren Jesus nerur kola rentable aliale power kotok kaspel pona ramasakan maula ta soto maula to just maula ta porodo maula ta weki we totola poketa aramas pakpaki miracle. Okay, ar kalanganen ko ta ping konta mas weki yar kolula yar wekong ton sarawi kan tipokan ari ata soto kasaleta miracle weki Jesus no gidir miracle pan follow miracle ban paki kita ban kapa miracle ban paki. Okay, second tra arakolar nan buj krababe ai meo kos wasa so ko blikan pam porta are mindindao manakap mindinda eso ko ekin kapakap manaman ken wiyawi okaya pata ke berpragi buksarawi makareta chawarn jater tawen song ko prapan so ko blikam manaman kilel pan wiyawi. Okay, poren kawela sapulmang god me pilipilikan matawa an satana target echuka pa ipai joyo porwena nim sarawyo apa bang tiskai saban wiyata banda dongera mas abani iromek tamis chainin passion getamen siayo suwayape tal rtrongonger I alanan budinga igitail. Okay, Japan bi kapaka go to masan arisubela toga oni kan ayo puro patak ni maren kauno aramasan go to amok Japan matawa what will it profit a man ta katrapa abanin ng poita mo pun sampawa trap lusang kamor. Okay, I wudengan trepelagan chan yang kamor matu isu isa klemao. Matu isu isa klemao masani. Kumail kalakay kumail san sa ukopli makan. Makin waratong kumail ni moment sip.
Aparatong gajal mo sip. Hi brother, hi sister, praise the Lord. Okay, tuwe kapat amen, hallelujah, praise the Lord. Ansong kaping. Ansong worship. Apa masani, rakang paratong kumail ni mo sip, ni mo Syrian court, lalarail udan rasong ketian walkan. Okay, rasong ketian walkan. Japanaso kita yakilelen lalarail. Yamuna ipanasa lale aray ko sa itama bang puliye o arail wiwiyakan. Kumail panaso kan arail wiwiyakan. Okay, so tamajakin kamelele yime peotraka wiya. Tamakajaka melele memimilale yime otraka ko soya. So anda kumail kalokoy kumail san so ko makan. Kak patapatan kemarin Jesus bagan God asa makita buksarawiyo ako sa saya usang kam kamelele usang mokmogati usang ay me ko saya wasa kalako wat kete patrong kete kamelele kete paki kete bukata bukata kasansalata ma kumail kalakoy kumail sang so ko makan Megan Baradon kumail na sip eme aktukuk eme aramas mau batong eme charisma eme kaperen abo belkak escape belkak moidala di babe popita akil lolle ako saya lolle railu dan rasong kitian wall metuwa lawalo so kakarani kor liksan salamao. Okay, este do it eme taivaninda. Chaka kasawi bengitra amagta muksangena sangan moro praise the Lord. Jabika chaka sawi okay gitrail. Kasambal jalang kosaw. Magchaiso chaka sawi gitrail akaono pan. Benga ting gitrail ansong katek laudo. Amagchaiso lang kaker kasawiti way nanay mor yamo may. Isukin patpatak isukin lilimbak ni liki alale kauno mangi me kitian wall me tuwa ay pungkan menosos. Okay, raprapagi alang kawela. Okay, me ko tiyo me kaide kot me mamor lale kitian wall. Ikiligilang video yui pasili tuan liya mana Jesus mo itong ngenewong wala na lang ikilang erlinganin na lang nek Jesus udindang rang wala na nel pueng kasaleyang. Sa mira wala na nel liyok lang songon naramas apel miya wamparon no yuwar lang liyo i Jesus. Awar lang Jesus. Aliyon datame amigo mo. Wamparon apel peng ko sa yata. Okay, nito na akin liksan sa lamawang ramas. Nito na akin bichiya ramas. Mo kay pak chelwiya mamor. Chelar manokela me kotwiya rong. Kotwiya rakrakert. Chon langkan rakrakert. Asa may rong testimony enta. Oh, nampukan kamor matayan injinjung imenan injing mau marakikiti. Okay? Lang chakak liksan sa lamawang. Mpompon sip liki. Ang kot irong lale. Kot rome chakailok. Kot rome chamen siya yung lado. Chamen a ministryon mela. Chamen kelmen dry len sotra. Kot mangi taulul. Aria chakatek. Malaleo agadian wale broksang sip. Kachame pamping katengi. Magchastro kamawik chala mona chay mela. Okay? Anda kumail pa na sokan arail wiwiyakan. Magjawasak kiyang ramas kalangan. Magjawasak kiyang ramas kanangama. Kiyang ramas aktugutuk. Kiyang ramas limbak. Magjawasak kiyang ramas Jesus. Kaya dekatan ilokaya. Abno wiwiya. Majamor mesang gajayar jamamor kimor in Christ. Imesip. Masani yimes silapan sip mau. Kajay lakan memenitaweni, kajay sapal masib,
agchalakan mo sip ap memorin jebel muy dong atail sutaro deep men uye memor lale ime masani kitian wall okay tay momomen solong momomen Christian itawen Christ apoyo mor toror me Christ sai kaunda no uye memor lale iwewen wasa enda kumail pana soken rail wiwiyakan Marakampake magtasto purur tar watakalayo line watakalario line tar kasawiti wiya cham nor kapunga cham mor lale pugijate patapatak kauno kilikilang kitra magtaliang kitian wal aklabalap kango de men siyay men sansal men ropropong atapin ngoy men boyda men suikala sakul mangko trikan men glantiang rail Patong raila wiala si boy gele ba kauno tramangi kitian wala mamnor okay chanane lamuk kot pomak songros mechel wia en kaparanongi ko yon son bayo eo okay yo wata ko waita tama puk saraw ka dede yung gachel moment imon mamor what Buk chalende so gautin kasawiya chay mor nan masa ng god kayon son payo eo godi lel silu ngachin masani kampakapay kasampal ko kumal der kamelele irail koros mekin kosaya mengen sarawyo kin kat re rail ap kumail song irail po kumailen weweki mangen memimire railo ye ngeno mekat to sang renkot and that look yang wayon that test every spirit ketran song ngeno chan song magchaba nasa mangeno ko sang renkot mangen sarawmo tenganen chapel okay yet tuen mekumal pangka kosoki me ye ngenen kot meman me pon sasa me Jesus Christ katen buyala aramas ye me anaki dona sa kubramak yet me mail ban kak asoki me ye ngenen kot meman me bonasa me Jesus Christ katen buyala aramas ye me anaki ngeno me kat to sang ren kot okay so imagareta jabang kilang wamo mo sa chikan me sugala Jesus asa masaya automatically tell Sawyer mengen South Morgan imagareta Jesus masani ngoy me hal como bilbang kamelele Jesus me hal ngoy me nor como bilbang kamelele Jesus me mamor poiki chay watagata emela yasata abil masani ngoy me melel okay ngoy me melel Jesus masani ngoy me melel nasoni sakpayo wano wasa akadede yung chay sansal okay kadede yung chay sansal me ngen likamo ngen Satan momotso koros me patapatangi likin Jesus ipsang maipon imagarada yermeninda ayatu opo God ma patago tangatang likin ponasa me Jesus Christ wiyala aramas ipsang maipon yeyi man gengeno magatito san renkot meman me ponasa meman me kamelele Jesus kotto bon sambawat ipsang maipon wiyara masala e pola e kola okay kamelelo
Ime uyayang komoyo ngoy saulang ime uyayang gedra serien god agdran bilbak mang te patrakan inchang kraiso poinsan te patrakan. Kamelelo kamaur gedrala. Okay? Dokumago gedrale de makaban te patrakan. Durina ramas. Me arai pwoson o lekin Christ. Terokosaya Christ. Apra kamam gila. Kamam gila me wiya ramasla. Rakamelele Christ as a prophet. Apra kamam gila. Me wiya aramasla. Okay, Christ is just so go because last week Christ is a God. On child Christian. Christ is a God. Okay? Ab meman meken kamam kila song wat tuen Jesus esodran gengeno sang ren God. Angen memre ye ngen me ko sang ren imunjijin Christ lokayang wai anti-Christ. Okay, ngenen anti-Christ. En sama Jesus got pun sambawat anti-Christ mir pun sambawat. Ketail me bang kilang as a church ban rupture, anti-Christ me buksarokos ko sa iya, abang kapagom pa na we korusya, abang kasinen powerful, abang kangkampo me ime court, abang bluya manaman, me jojo abang bili kamelele, me so jowe we ko buksarawi, okay? Apa ban lalawa kauno ime raba armas me wat buksaraw ba na sa ka me anti-Christ. Ba meman meken kamam gila song wot ta me Jesus ibusang men Jesus ukatun buya ramasala meman mekamam gila Jesus buya ramasala angen me mimreu yeyi ngenen munchitin Christ lokayang why anti-Christ nokumail ronger merapan paroto remet remir ni sampa Jesus masani remir ni sampa ansou weki okay kamelele okay so ngene anti-Christo totoke renaramas mesoigala me Jesus ime masayao Jesus katto ya ramasala ipsang maipon okay so meman akamelele praki tamak chai kamelele anti-Christ Jabang lang tren momotso memembombega yeyang rapatangi Jesus up wrong Jesus resoi kalama okay soi kalama soi kala line makosa ya lang yet tuan makumail pan asoki ngenen kot memelelo meman me bonasa me Christ wiye aramasala yeyi me anki ngeno okay tamen ta kuya ramasala puegi kot la kot tito uyala aramas ipsang maipon abola eyasata meman kamam kila laino eusangan ngenen uongo merapatapatangi imakareta kosompal ketraila kan me ken matawame oi saulang okay Mormon apa rascha saulang maila membombegan ma Mormon rascha saulang rakosoya Jesus Christ kabanggilang papatango sotro inene tama buksaraw kosoya armak mail rong kumail mall kuinang buksarawi ukete wowa Jesus me buksaraw katete anti akelamalama the real one anti wat ke paliapan memelelin Christo. Yang wayan da called repatan ke Jesus just paint the picture armas ronga Jesus ma ko draman up spirit in antayo ban koi bon koras me pokata kamelel ko wang the real Jesus we are ramasala
sang may pon a wato wing god a patangi limbagan god sapol mapatangan wak sang tamragan ididingong aramas na kosonnet. Okay, a pola pon manamanan ngayon saraw yung potlong ren aramas parmasan automatically kapayata kosonnet. Pleo magchapan teski tsaka market karos macang-macang ligan sarawi chang ligan patakan Jesus Antichrist. Okay, patakan Antichrist. Hallelujah. Well, di ko na kiskarwaro po. Puro hilar. Karyan Timothy siluwi saksilu. Para maswet o melikamakan pa nantiwe ta sang ni meswet. Ong ni meswet sang. Drapan piti-pitiya ta metekan o benirail pan pitita. Eukulele na mo insambama. Okay? Raban wiyeswet o pitigin na ramas miswet raban ronge raban wuki datra wasawan da benirail pan pitita. Kareta kamban ronge kama sabwege na mo insamba. Hey, yak masab. Okay, kan rongan siya rakin tayak masabwege kata. Kacok na masabwege. Imechako sa yaki. Ovitan karani Jesus. Ovitan so ikasang chati. Okay? Chaba masaboy magchato sang Christ. Magchato sang Christ, kolula wali yakap. Koito karon pueki. Aban bara sabol mga kanime no kidier. Matu riesak payo. Isakeo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you. Emasani so gobligam toto pamparata. Mepanga tiyo wedi me toto. Weka mesweta pamparata wasakan. Limbagan me toto pantikala. Limbagon god, limbagon aramas pantikala. Wogida suet. Armag jagalan suet. Kodoren god. Wadame yung jay mau. Okay? Ako sa isansal, so gobligam toto pamparata. Me banka tiyo wedi me toto, me ban pititi me toto. Satan, demon spirit, pakatarera, bantatongi aramas, me soto konakong kauno, buen tru aramas, lidibi aramas. Okay? Tepele tatongi Eve, buen lidibigi Adam. Adam rongasang God. Eve, buen rongasang Adam. So, rong bang. Okay? Ay momon udangan chepel. Okay? Eban tatongi aramas mesotoke lail nanarail morin solang. When ren so go blikam. Ramburlong rerail o yeliglikam. Como yo ngoya nane karani god. Wasinia yung kauno yung kakarong san likam. Okay, likam mo bang kayo doon batao magja mbumbulen ngayon sarawi. Aban ben pichita. Aban ben manifest. Demon reo ban manifest. Tame chay san sarawi sutong ngayon sa manifest ki. Okay, chabanglang masakan mo ko tuya sa dongi manifest. Manifest wutong ngayon sa oto sulaka krok. Abang wurta. Ngayon ba lo kayata or manaman God realm. Cast out in the mighty name of Jesus. Liporang ngayon kause chang. Okay? Apoy ma ngayon sa oto podlong na ramasoy ko tuon sa rawi. Ngoy san sa rawi sujok siniyay humpulan ngayon sa rawi rey. Okay? Ngayon sa oto pan sujok manifest. Ngayon sa oto can manifest in the presence of Jesus. Makarita komo yung ngayon na karani Jesus. Agdapu ya baba Jesus. Pagdader ki the power of Jesus. Jesus a powerful chakwata kata. Ekempor lata wasa mangen sa otkan mir. Wor kiselier el masapwek.
Okay, mate di arail wor da kom koton kolokikit met mona tan sa wapan lel rakin sola kak arngen sawat me mimurena ramasakan wirok rapan morongata arkijar ansou mau hiti kaus rail ye where ramason ke lalda atra torket aramasakan sa salatok sang ngen sa otraka demon spirit. Okay? Mabil pamping ko to na takacha malia la pet the tongi authority me kauno kiyong komi. Kausui mata ukang koros me uong ko porongkot apiet ni marang kaun Jesus. Okay? Inong kang koros me chang seli lepukala ni marang kaun Jesus. The tongi authority pain pona tram maur. Authority do ja pungan kaunta wasa kaunta utengen tebel. Mekan katarodo na tipso kan na tipso naun kan when literary child. Okay, so morin saulang morin naun kaidak morin holy mer panosang tebel morin naun. Okay, uchabanasa met tebel a waste time gi aramas koros me sudra sap me dong god. A waste time gi aramas koros me waki go trap low. A waste time gi aramas koros me sa yer kauno ap so baisang. I smeken ngingi te yangok wiaki ay muntiti korusio kan me kegelal mongot. Pwegi aral kapakapakan gen kapingata seli. Work it at the seli. When Satan kawela seli aray plan kan. Mugarata chapang kapakapang pwoson. Okay, kataraway siniyay. When sikala when kawela. Umakchastyo palian. E bibir seli nan wowo. E korkorap seli pe unsap. E bedindilong seli rena ramas. Kapung nan kapung gotet. Okay? Mak isak silu isak riyaw. Bo masaya lika mo so lika mo kay pamparata. Raban wiyata kilel kapriya mo ikoy o manamana koy. Poren pitieti sapol mangot me bilibilikan. Wasawa taker. Okay? Langanda karaba. Purapan biji sapol mangot. Pugita rekang kuperanggotan boita. Sejang kailong kecailarmas. Sejang piskanti dosanan lang. Emen wiyala kot. Iyaman tron lang emen wiyala kot. Pwede bon maso men kita lela kaparakong kot. Pijieti tron lang tekan or piskartito pon sampawat piskantito. Kecailarmas hut kapugapugata nin tuen kot. Imakauno masani. Asejan pilkoto piji puen ka aramas en sapaik. So murinatami sampawat sosogiyar tip. Puegi tip aramas ken menuyu yang kuperangkot. Lelmet. Chau yalar solang. Amak chasudra kamigitala. Kamela en sanachaikan. On kisang gatal na en chepel. Na tipso retal. Iyatra. Chapangak. Return gidi. Nen chepela awuding de boita retal. Okay? Koryang current. Isakeo. Koryang current isakeo isakreo lele isaklemao. Iban usola tra wiwia met. Okay? All no yokosokosoi kankakela ka men current ka. Iban usola tra wiwia met. We Israel wamparon la palap ako der yang kasiki metana tatok tuetra at. Okay, so song ko saya aban lalapot on pekaren Jesus pona no o wamparon mewi papa kot
abu gida kusonnet rade kasiki metatong ko songa troyo. Okay? Irail pukat kaidek wambaron mele likoi. Irail wambaron likamukoi. Mekin kineta artatok okin kawakala pinirai long wambaron in Christ. Or kaidek megot kapuriamo yeumet. Was Satan pilkak kawakala peni. O mometa tonlangan marain. Satan kap kawakala peni. Mometa tonlangan marain. Charongermo. Magarada chaban. Sejabaki manaman. Was Satan kak wokidala. Okay, kawakala I kamometa tonlangan marain. Peni katan ki angel of light. Okay, awakan magchaban asoki. Ako sayo awiwiya abang widing aban uwang wan ngayon sarawi. Ori ye me kaidek me got kapuriamo ye ma aludukan. Okay, kasaya wan baron likamakan. And aludukan me pung abni imula repanale po Israel tuwanar wiwiyakan. Okay? Paul, ako sa isang ni dami asa. Ako sa isang niya experience court. Experience word court parang. Ariya kakir, auto de ngen sarawi. Erong asang Jesus. Amor wukla. Karani court. Ariya kakir so pala iarin klang wak pasang. Pumaso yang rail. Imarawya study ko sonet, pul ko sonet po naramas, wiya pang kaudak, abasasakot. Chamanan so me light struck on the way to Damascus, ekokolan, kaloke, apaki so long kan kol, ko say rail long nanumutrang, witness and Stephen Abel Kamala, Kamanayang, Kamala and so long kan, so long Jesus Christ, Sapolman. Christ warak kan. Okay, Christians Paul Wong ansou. Ari ansou me ako sa iya irami yap chwa takata ko yang current isa kayo isa kriyaw. Ako sa iya me puino so ko plikam. Iyo soyer me mele lo pokita ekolula e weli yakap. Ngen sarawiti atapewe ap ale kamarain pan ako sonet wewe ko sonet oi tatok sang ni maur kap me Jesus kiyangi. Kay magareta kamo yung ngoy magchaip sapal at maur tuwe Paul. Amay wiya papa ko tayap psych yang experience. Kauno ay banasa me Mia udangan trebela kakta dong niya po yan biliyang wiyala sa ugo bilikam. Pwegi wiya papa ko tinipenay koyok so tongayin sa rawasa. So Paul ko saya may banantiyang patangki, abanantiyang wiyak puran Jesus Christ. Puino, mesekineo ranchayo, retalama mesesongotroyo. Retalama me achtatonga songotroyo. Chamchaman on the way to Damascus and some struck by light, a bobuti, a rongilo. Yung ako sa yang rongilo, a rongilo, ngilo pa yito. Saul, and so Saul. Damaguyayang na yaramas, elukursan na nawa, who are you, Lord? Lord, yo paryesan na nawa. What kiya we, asa mamiya kot. Asa man so me uyagas mo miminang kusonet, asa mamiya kot. Prestadi ki asa e pwoson. Experience what? Loy panawa. Mga na ikon, ipoputi, maskuna, ibel rongil. Mia kota man may saik yang asa. Look, sapang, who are you, Lord?
Kauno masani, I am Jesus. Kauno katete ya me Jesus. Tame wiwiyayang aramas ako, wiwiyayang Iya, bakmak. C'è sa storio. Maskun la ran silu. Wiya kapakap. Kauno masani yang ananaya skola. Ang gola ng wenta maskas po sol marakin masa-masa ko wiya kapakap. Abang gola kapakap to abang langata wasa. Okay, so ischibang ko gola ng storyo porma ngilen telefono ko kusang wasakis. Okay? Aptami ko sa iya, chebana sa masutong in sarore chel chebang yala so komplikam. Te kay wiwiyayar so komplikam mongkot. Puwegik cheban patakwe. Kamarain ban masano sa ban maria chel. Kay ban mamorin puino. Milikit malia la kuporangkot turu Jesus. Ansa maruwang Jesus. Jesus kosto patapatang ki kauna patapatang ko wingkot patapatang ko kuporangkot. Aralikit malia la. Resoy kala. Geraw yala so komplikam. Odial reyesakeo irachigchikisu. Ama sani. Meman bebanta tauraja o kalowe di meswet koros. Eban sosoge mebukat sangre. Iban wiyata ako iban wiyala akot o eban wiyala na yaramas. Ame masapuyengan. Masapuyengan. Ame masapuyengan. Mekamam kila arposon. Melalabakan. Me kamakamakan. Mekamalkan o mekamaramasakan. Mekamalkan. Son winani kan. Mekenpongi tikikanoni kan. O melikam koros. Tuan rail pukat. Ye le meken lululuke kisiniyay o suwapal. Ye karyaon mela. Okay, dami ako sa iya. Pambili wata. Meman me panta taura cha. Kalawete me swet. Cheba nasa me yumunain sa wat. Suwet pweg dat dragon o kataratar. Demon spirit kan nan wawak lang. Government indinda UFO. Government indinda aliens. Zombies. Demon spirit kayo makaite karamas. Demon spirit me pamporta ni yumunain sa wat. Anda meman mebanta taurata o kalaweti meswet korasuk japan lalapotong kauno o peweti meswet koras mejaban tidwipa. Epan sosoki mebukat sangre. Iban wiyala akot apan wiyala naisiri. Gipon samtawat japilakar mejaban wiyala sirian kot. Niya wiyala sirian kot. Jabana same na longa child iratutu kwaluo ame masapuyenkan. Okay, anda me masapuyenkan. Ame masapuyenkan. Mekamam kila arposon. Lang kamam kila arposon igos ko iya anson rupture of the church pangkukuala. Men left behind kan. Ubilan sa word. Nan weji kan nan Arabic nations. Nan Africa ape. Wegi rai kamelele Islam Muslim arail coach ko nda memen so memen so kala poson na rai poson ko kemiraila baba kan kemela ni rai seri putrang ka kemela ria serpen rawi wiya ko to met bil government bil bang kemiraila beheaded lupta sang mange como yo ngoi sa kiyang kon real persecution aramas ko sa idrak takangala riang saulang aramas ko sa idrak takanyang katete kauno masani magjaiban masapuek magjaiban kamam gila chai poson o aramas lollap aramasin kamaramas okay kamaramas jakak to yon sinaip tagjako kowe jakam gamela aramasin kamal kan kamal duetra chai lo soyer kamal okay
kamali nanak sutayang susuku wing court, nanak rock bombe, popod misutoka sarawi. Kamal popod apilwiya popod sililiki. Kamali nanak sutapanyang patlonan wing court. Makamal kan son wunani kan, okay, aramas wunani suta patlonan wing court. Mapongi tikitikanani kan, kapor so abapongi ani tikitikanani, papas ko diwe kamelel kan, papas ko diwe wunani kan, nan panine nan kainak. Okay, likam korosklang, takchoto armaskin likam, Israel puyaka me likam poi tikitik. Hey, ilikam, kitra, maktab likam, chas wialar sapol mangkodrak tam mga likam. Ako soya, likam koros, Israel pukat, tame pan wiawi, pan miminan le me lulul kisiniyay. So apol mwendo weto molu sape. Okay, yeyi mela koryao palwara chayka pan mela, apalingan chayka pan bil mela, niya pan sikan lang, nan len kisiniyay. Okay, so kakela kay trial, check our life, examine our life, repent, kalula wuliyakap, so payton Jesus, isaniki amiotos ngok nanatam nor, kjari, muitong Christ ang kauntatam nor, kjaram karani kot, ang sama chabang karani kot, chabang kon wasayang deep, chabang kon wasayang kuprang kot, chabak pinto wasa, machas chukonta tama kjawiya, tama kjamta, chas chuka konta, at ninsarapan sa wasa chabang ping konta, aban rodo wasa, niyan sama chabang goto kapakap, kauna pang kasaliyang kchail. E mau kchail ang kapunga chail nor, niya chail wiya mamor cha, wan sama chay pa mer pa na, bat pasang mong kot, sutran sa kalula. Okay, dang ye ma ye kitipay may say kalula sa ngay mela, iba mela, laktak lang nan, len kisiniyay ang da lulul kisiniyay. Okay, aramasakay kin sasama pon ma somo, do dan rot nampuk sarawi, resotra melele hell. Ay, Jesus patangi hell. Jesus pataki yung child hell. Okay? So, pweki sutra melele Jesus, imeolo yung chay sutra melele hell. Ap magchaypan, kapakap, kapakapan kiyang Jesus sa child mo, richara chay kona child tipan, ichara chay lasa magchay sosa, magchaypan kiyang Jesus sa child mo, apan chop re child. Magchaypan rong, masanang gota in the air. Susuy kala, wata katar. Magchay sutra lalopot. Child tiluwi pan, misuwitakan me pan wiyawan na namunan so. Ariyak chay pan wiyala tuwi. Aban lulul, ayi consens with bow. Socha mela wasaw. Chatona lulul wiyalar tree. Abasalin kokon, babon pan mimere. Wah mata wabanasa, aban tamaman sampa, aban tamaman suikala kan mekun wiyuya, aban kokon matong kan mengen sauta ban torment would a koloke nan hel ni bonen ran sotra kauno wasao. Totally lakta konger nan bon imunjitio. Okay? Makmais chuka melele yok malakan mo yorong. Tescode. Kaidak test po ka melele. Okay? Emasani kitran test God, your God. Well, just chuka melele kareta court kaite katra court, but just chuka melele. Atra court, imik tabang kamelele. Okay? So makis chuka melele court, udatan da kasaliyang ya. May melak lakot, ibang kola ya. Melel kisananam nung yung kon mayer, kauna bang kasaliyawi. Kabigaks chum mayer, na among yung melelen man rapake kapantiyar, puino ki diyar. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Omeng siwa kot kan labalap kalangan kiyang komusapul mo mamasa ng kitran buat kom gatong kupuro kapayata ko Rusya kan merong kamelele may take time uyo ko soy. Ap ngayon saraw take your word deeper, O God. Pierce at moro mong yung korusyo kan manana kolula wiliyakap ang kolula wiliyakap. Kalanganan komakaw, Jesus kalangan kiyang komoy.
Rosanen God kasinan nan noren chorus mesap medo surrender arail nor kamakale gid kai buyedi wan ngana moret usan karani kamuyo limpa kong kami loud sang makam kachan mangi mesami milala nang kelakwat kam kachan kupro kapeta ko Rusia mak tikla momo makam kachan masaniyar kam kachan sego ipon maso kam kachan pokata railakan me ak tikla momo Pingkom kachin masani masapanak tikla momo kompang kachin korongat kapakap kompang kamau yala sapot kan kompang sapeng at kapakap kaprayang komiyat kapeng kasapat kalangan ng komakaun Jesus muyat kaun at sangkomaur kokolato. Amen.